Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1994, объему 2.2, коробка автомат. Обмен бар екен. Бағасы 270 мың сом. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. Онда летейдистерде баллондар летний. 1993, объему 3.2, коробка автомат. Бағасы 250 мың сом. Кузов седан. Honda CR-V 1. Зимний шиповый баллонды. 1997, объему 2, коробка автомат. Сол руль. Бағасы 300 мың сом. Телефон номерлері. Mercedes-Benz C-класс, комплектация классик. 1995, объемы 1.8, коробка автомат. Бағасы 250 мың сом. Honda Step Wagon Spada. Литый зимний баллондарда. 2005, объемы 2.4, бағасы $7300. Volkswagen Golf 4. 2002, объемы 1.6, коробка автомат. Бағасы 240 мың сом. Deo Nexia 2. 2011, объемы 1.5, бағасы 170 мың сом. Nexia 2. 2008, объемы 1.6, бағасы 160 мың сом. Toyota Estima 2005, объемы 3, бағасы $7,500. Mercedes-Benz C-класс. Линзовый фарлар. Siz kimesek ya? Aslılar ne nasıl 1997, объемы 1.8, бағасы 280 мың сом. Кузов седан. Nexia 2. Летейдистерде 2008, объемы 1.5, коробка механика. Есін айтшы ойынша краска өзінікі, чиріктері жоқ. Шон үшін кішіне қымбатырақ айтып атышы мүмкін. 220 мың сом дейді бағасы. Мынандай зимний баллондарда шыптары бар екен. Toyota Ipsum 2001, объемы 2.4, илимения деп жазып қойып тұр, бағасы 320 мың сом. Mercedes-Benz C-класс 1994, объемы 2, кузов седан, бағасы 200 мың сом. Nexia 2. Жылы 2013, объемы 1.5, пробеги қанша? 98 мың. 98 мың километр екен пробеги. Коробка механика. Бағасы 200 мың сом.
Honda Odyssey 3. Variantlar qanday mashinalar? 2004, объемы 2.4, бағасы 320 миң сом. Toyota Wish 2004, объемы 1.8, бағасы 350 миң сом. Honda Step Wagon. Honda Litigisterde, zimni polondorda. Жылы 2000, объемы 2, бағасы 260 миң сом. Honda Step Wagon, Spada. Honda Alvesler meni. Yugun 2004, объемы 2.4, бағасы 7,5 миң доллар. Nexia 2. Мындай туманниктермен, мотор жағы тазадай көрінеді. Жылы 2010, гидравлика, электропакет, объемы 1.5, коробка механика, бағасы 220 миң сом. Ford Fusion 2008, объемы 1.6, коробка механика, бағасы 330 миң сом. Кемі бар дейді. Deo Nexia 2. Моторлармен. Жылы 2012, объемы 1.5, бағасы 200 миң сом. Nexia 2. 2011, бағасы 140 миң сом. O telefon номерлері. Мен ойымша кішіне арзанырақ айтып отады. Daha bir Nexia 2. Российский транзитный номерлер. Мындай литый дистерде. Баллондордағы зимний, шиповый. Жылы 2010, объемы 1.6, коробка механика. Бағасы 120 миң сом. Сыртқы ауалдары. Nexia 2. Мындай повторитель повороты бар екен. 2012, объемы 1.6, коробка механика, бағасы 200 миң сом. Nexia 2. Жылы 2011, объемы 1.5, бағасы 180 миң сом. Төмендегі номерлерге çalсаңыздар болады. Lanos 2. (2007), объемы 1.5, бағасы 180 миң сом. Пробеги 99 миң километр. Пробеги 99 миң километр дейді. Nexia 1. 2008, объемы 1.6, бағасы 170 миң сом.